kundo moto ajilo jalelo kasai mune na tuno jibo jilo chakuna kijila apo sotoka mensa malume na munda amwa kasai na bwashini mundu mashitunda Kongo amwa la tamujima kibwashini kanjisanga jabunyi mbokwa kijila bamusango wakumpala mundu mamimuyo kuta kasai mune na inabanza amamu ochala mwana mama weto mama jisanga jabunyi mbokwa kijila muyo kuta kasai mune tuja musango wakumpala to kijila eyo pomoni mamote kwa kulina nga mwanda ujikuta nku album mpya unonkwewu ujikala bikila mujina aja lunzenza chimushimato wewe lunzenze wewe lunzenze mama babu na bana ujikala bole mu kasai mu na ko ko RTV kanu ujikala shenka ujikala ko tamkulo ndama partout monde entier nanga bana ujikala musamba ila ku mputu ujikala bo chulume cha pale kwali lunzenza banda do kumshinjika chileje chinyi we lunzenze kujiba babikila lunzenze ne bukenge kujiba babikila lunzenze chisange lunzenze chisange cha lunzenze mais voilà c'est ça. Mutu déjà en c'est long contexte ouais. Mais bien sûr ouais. Et yo tout comme album quand on connaît titre bon moni munda mwenda. Wamba album wa Lunzenze quand on titre bon moni bala wa album wa Lunzenze ujine titre sambombo. Titre sambombo mchana. Ouais, tujine kuje chintu mvita, tujine turu a turu uje tubigila ni bebe, tujine Golgota, tujine moyo mwimba kujiilu Kongo. Tujine Lunzenze menawu tujine musambu kai kabiji misambu di abu ji sambo chintu mvita ko tumwimba mu album wa chintu mvita peshe nyukala mu uje munda mu album wa chintu mvita munda mu chintu mvita basi kati musamba wa chintu mvita mu album kwa bwa peshe mu tuka moderniser mu mushino wa kwimba to chintu mvita musambu mu patoka mpindiye musambu tibimba kabikale ngibisame kwa buyakali nya yangenda ngulula yangenda ndongola kwa jimu kwimba kwa selon mushindo jimali mikale ndaya evolue to se kujila tumeshi kujibalonji betu bon speka no konkulo akwela ina banza chala mwana tufonjele mukakanda kamuchiko so ani texto utwele lukonkulo ebwasi ina banzo juko bwa kukwanda muna mama lukonkulo mwalulule kujibalonji betu nanga na baba ne panjifika nko lukonkulo bajuka batamukumona matukumasha anya album yebi tumanya anya album yebi yandeke leko tubeno kweyo nanga na baye mamuchepo vimba kumpa bakala bisama vyo kale ya chiluba matuka okasubweja amangala musango ka umvubundu mama kulo achakwe tani peshi bimba sikumanya buto komanda konkulu di mwedo di konko ko de ndukala lwimpa nashi même ngumvo bundu et puis ngabule chiluba ngumvo bundu est-ce que bidi normal babu baibel ko même kinu konko lo yente babu chala mwana bwa chinchere mo kushuntolo bwanteka nashe kuji merguez oui peut-être bwa dilo dia batokas walonga ngumvo bundu ani to tatu amale dine dia ka kungu tumbushe ka kungu tuteka muna ane kujine luje ndundu wa birje non il faut que bigre chintu pa dina dia chelmo konfo mo kulwani kundu nashi ça fait pas longtemps on dit lui le ko muso ka bidi kumutefu kudibaye ndimo yekwenza kuchi mu kumuna bankambo banye mema ndu konfo bundu non abi alukonkulu shumbusha tutu ngolokani ina banza tukatu bali bakwa kwikeli biko gajitana na bana ba ngambile misambo ya mangala ntubwe tubuni muni anchi ngambile ina banza konko ya nyimande munange misapili toto ngambile sebwa to bambile ntubwe misambo ya mangala bunyi muni muvi wanyi mujima misambo ya mangala tu combien par rapport wa chilu là il faut pas exagérer quand même tu dis muso ka bantu bakula mangala il faut tu basangisha byabo. C'est ça ma réponse. Tande bona jimp ba jita musangisha balonji bonso. Ouais. Quand tu vois le côté ba kwa kuli bikolo to nanga bakumanyisha bantu misambu mipi jukala monde mo album. Ouais. Muyi ko tonka sai mu ne. Kana ne mo ko njije mu di mu njengenza nashi tuje muso ku bantu bakula mangala tubasangisha byaba jibikala basangane chiluba chetu. Mo kulwe wakaji banga bantu babenga pakale kajile bajiba buja kuti bantu bonsi bisamba ne bisamba. Grâce wanyi même parce que majimu banga mo kulwe mumbushe mu ngani mu secteur wende mu muteka mpije bantu osipaka buja fambe lu partout na shobe nchiruba na shugo yimuchi manyi pinje bantu wotu banga bya kubasantu be kubasangisha Emmanuel Kalumbanje. Merci. Ina basi tonchikungu musambu wa Lunzenze wa kumpala tonchikungu menzi live kujiba kange mbele musambu wa chintumvita mashinao wudi musa tuimbila hapa Chintu chinyeke mai wanywe Chintu chinyeke mai wanywe Ebu bwalu kemai wa tatwanyi kemai wa mamwanywe Ebu bwalu kemai wa tatwanyi kemai wa Beli miana ndelele penywe kabu
kasanjindele la penywe kabunde remo chibanda ndele la penywe kabunde ngumawe bangombe merci Amatas que te babonye ba musambu mwimpa. Tu t'invites moi na chinga chintumvita. Chintumvita, la vie est un combat. Vraiment. Ouais que muluanga na vito, kwa nujeto, kwa nunato. Que muluanga na vito, kwa nupetato. Bo ouais kupeti faut que shuka pa church. Kuluanga na tulu. Combat mo kumpala ye ya utulu. Tulu il faut kuluanga chimbu mulanga na tulu to kwa nujeto kwa nunato. La vie est un combat, il faut du kolela dans la vie. Qui est un combat tu dois tu fais boxe c'est tout non combat c'est-à-dire il faut lutter dans la vie et que tu dois rien bien ben ou on doit peut-être chawe nana ko jibanso ngo batama kusomba baba joka mumbe kana bansomba mukasai babuni kala basomba la tout le monde subo we malbo ina banza mamu kala mulle juka bajuka balondo miko to kasai mun nduma ko nana ko ane ngambela bana beto bwa surtout mushi kwamba ibala la tout le babi ka 14h kajiwa no jamun il faut même mo kula la tout di bajim ko joka di bajim ko atamu di mo e bon su duenza ujimwe kala buku kumbayin Kadi tout vraiment ce n'est pas vraiment conseil il faut monter de monto à dikebele c'est ça il faut kulwangana ne vie we mujilekele na balo kumpe shikulomba kutuko atonda batu amba bino apa ne batu ageme ne baga tuchoka di nzambi ke no tuchoka to kadi di jukile nzambi na kwambulisha samukaji ujukala musanka na bato utopanyu pa chintu musanka ni misambu ya nyinyi tuimba mukwabo ponyu pa chintu mfiti tuma kusunu kwa mbuka to kuimba bimusango njili 33 albums njimumani wa mfu information 33 albums. Pour moi, je voulais dire votre. Ouais. Et puis, quand nous avons musambu mungoto, ilu kongo muim. Mamwanyi mukwanga wanye. Ilu toke moi. Bibenga. Ou forcer bichibuka. Bijintiru bijimpele lo kabena ndambilu mum. Bala moy bala iwe yo ay ba songana moy bala Basalaini balabo ko sampala bangulushini balabo ko sampala ambumayi jana mo kuita banashi bakaji bela chitanu bela mushete shawaba kalomba shiyaka mutumujigore mutumaso munya wagenda baba wanga chiba kabele shababe baba twagaya ni mutengu ne lwesele sare ya bije bisime chikongi muntu bale baba wanga chiba kabele shababa inde mawai iye saboga bisulu uyaba tukubana ya muchira kasai wabale ngala bakushinde ni baba ni bafika ngala bengala la makeya amunya ngale ni de la munda ya batu akuchimanga chamula baba ani batu ngala mbu luwa baba baba iliga baba ani baba mama kene mama baba mama wakuima baba
babe tata wa mubang Mama kana mama babe Dominique mu ya mama babe ke do ba Mama bigile chamba chambe mama shanye Tatwa dana mama babe ba kuimana Chagale la mama na chalele Mama kana mama utoka wa Togo wa wetu kutugo wa chamba Abu ba dunya tamba mama ke mama baba Ita ba kuwe weluwa bigile Ita ni bigile marta kate Kuwe mama wa Abu ni mama baba wa la suwa kawo Wene chimamba kutugo wa kuiponde Ula Tusikijila inabanza tokufika kundeke yolu kandongo to ajile lo jalelo jiji muja kwambia balonji bonso ba ndongo mwetu munene wakasai munena J'ai profité de l'occasion de mon péché pour commencer à faire chaque vendredi, tout le monde qui va sommer, qui va sommer, ça le voit VIP. Tout dit en face n'est ina. Je dis que là pas ne moi empreinte. Ex 5 à 5. Moi pour dire parce que le bilan pas qu'à les pressing mon now. Moi pour tout dit. Ou tout dit chaque vendredi à partir de 19h30, tout le 2h du matin. Vraiment chaque vendredi entre du mukala libre. Kabene bia biba kutachisha kuchibi. Kabene ani bakweba chini carte ni chingani. Sécurité ujipu machine ba yipambe lumala moju bwero du somba et surtout moi beu. Tout ne pas beto ko abako abetomani ngokwimba bakaba le ba responsable ba ba jiba mfumba ne. Kati beto mo buti bimbileto. Biba ke mo bwana sho biku ibi abukuna ya. Ibi abuku yikushe biabo. Ko tuba munato voilà occasion yeye. Ibi kala be mita karaoke. Uji mo kudimbile orchestre kwa accompagner uji mo kuja kama tuba filmer hapa kama tuba kwa ta photo hapa mwabo wa responsable VIP uji mbila uji jila unwa uja restaurant munene mwabo wa classe chaque vendredi de 19h30 tout le 2h du matin. Disa que d'abord na banse bakwa kujila mundo mwetu akasai munena toi sigila mama we toi sigila wabo j'ai profité de l'occasion pour kwele mwambo wake na Cardozo et utu soutenir musique ya chena kwetu ndi mwele twasangane twasikira ba byose byunga n'utenzira matukoso tasikijila ina banse no tasikira balonji bonso bandongo mwetu akasai munena balonji bonso nikala no jeune base no kuno kulonda ina banse chala malo musonga kumba tukakijila mundongo mwetu akasai munena ni panika ni mukonkulu akwela pe danu ku album ina banse la montu funela yi tujina album kwa boju kwatuka d'ici décembre twambanemo à rentrer où tujina album mujini misambu ji kumini ibiji muji misambu yanyi ne yabana banyaba ne babulu mane babakashi bajibi kala bimba mundamu aji muswa tujine boss chanteuse wetu mupya ngofe tujine lul chanteuse wetu mupya ngofe tujine yilu ngamenawe ne bakwa boss ba chanteur ba mangale boss bajibi kala batuilangana twamane album eu uji mukale misambu ji kumini ibiji uji upatuka d'ici le mois disons dans un mois. Quel match vous gagnez dans l'album? Toi, tu as filé parce que des fois, tu es toujours tout là. Tu as recoins vis-à-vis du public. Tu es pas, je voulais qu'elle n'ait pas de affiche, nous pas tout l'album parce que nous avons dit que nous avons nous avons dit que succès parmi les numéro 1. Vraiment, ça fait très longtemps que tu vas pas et cette fois-ci, tu es top. Donc, tu es bien là, c'est Anjouya Kabidje, allez d'ici là, album quoi, vous pouvez en faire chiche pour le tosikijila album parce basa bananga misambo ina banza mamuchala mwana bajiku bakuke baba kupeta album basana mushindo wakusanka nanga kajiji nanga batanga bajiba kanyisha mu agrego lunzenzo uji mu agrego uji umatonge we mu umatonge mo partout uji usangane we mu ye ku Paris kumpu tukubelishika uji usangane ku Suisse uji mukale bufa tuke partout tosikijila wabonye dokabanda jiba jabonje jiba mujimu ndi profiter bakwele kwa ibama wetu Chantal muzito ndi mwele moyo wabonye ngele papa muzito wetu mfumo mpa moyo wabonye tosikijila bonye na banza tunujingila julo julenga butano ku jibi jwele kumpale ndo mupya wa munu wikwetu akasai munene anishanye kola ikumbana kajja jambyako ngani wakenze konta kuikaje kinyama mwasaka mbala bwana